Ngiyabingelela ke kakhulu bathandi nabalandeli bami Nkosi yami. Nabanye ke nje abasemaceleni abangakangilandeli. Hayi phela kwenenze nje phela okuhle bakithi hawu ngiyaphaphatha ngimngedwa. Na leli button leli uyalibona leli libovu awulithi nje. Poto. Hey asebewapotozile lamabutton lawa ngithi ngiyabonga kakhulu ngiphakamisa izandla zonke ngoba manje sengifikela nje nangilomoya lo uthi iviki neviki ilanga nelanga nje ilanga nelanga akwengena estudio uyazi ngokunithanda babukeli nabalandeli njengamanje angaqali ngisho ukusebenza nje ngishiye nje konke nje isikhathi iwash lami lithi 4:05 khani ngizoqala ke manje hayi bese siyabambana kuba ngaphansi ngaphezulu ngaphansi bese ke bayaphuma abantu basabalala bagcwala umhlaba wonke kodwa ke nje konke kusahamba kahle konke kusame ngomumo bese ngithi kini nonke umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle naseswazini umhlaba nje wonke bakithi na wonke nje umuntu onenhlanhla yokubukela mina ngiyabonga kakhulu nakomama ukhona nje umama usuka la manje bathi umama wakaKhuzwayo ulapha eThekwini mama Khuzwayo ngiyeza ukuthi lapha endlini izingane sezidlala ngawo zithi hey bayaphila cha phela tshela abantwana uthi laba abami bala ekhaya futhi akwenzeki ngibakhiphe ngibanikeze cha yeni la ingane zamamkhuzayo lapha eThekwini ngiyanikhuza njalo hayi hey wena hey ngiyakhuza ngisho ukuthi cha ngithanda ukuthi nje ngindlulisa ukuthi ngiyabonga kusasa nje bakumhla ka10 njengoba kumhla ka10 babukeli nonke umhlaba wonke nabo bonke abantu engakhuluma nabo ngemembership yami kusasa noma kanjani siyaphuma makuwukuthi ungaphandle kwezwe noma out of the province yaKwaZulu Natal into ongayenza ungafonela nje le number le 0732196664 lo sisi lo ozoyibamba umnikeze igama lakho bese uyamlandela khona into azokubuza zona umlandele bese siyakwenzela thina membership card sizoba nendlela futhi ukuthi ifike kuwe la ukhona wherever la ukhona ngizoba nendlela ukuthi i-membership card yami phela igcina ifikile kuwe ngoba phela ingoba ulapho kodwa inhliziyo yakho bakithi inganoyazi nje nawe baba awazi impunta hawu mama hawu gogo hawu sisi awazi ukuthi inhliziyo yakho bakithi ila 7334 yiko ke nami senginikhathalela ngalendlela ukuthi noma engabe ukuphi khuluma nje neoffice uthi no ukhona ngiyafisa ukuthola i-membership card yala ekhaya bazothatha nje okuthile kuwe mabeqeda ukuthatha inombolo kuwe only inombolo mabeqeda ukuthatha lezo nombolo lezo bese siyakwenzela within 2 weeks noma engabe ukuphi ngizobe sengithumelelile izofika ngoba akusiyo phela le membership le futhi ekhandwa nje emgwaqweni inalaba futhi laba abayibuyela le ngaphandle abangasaphethe nama-passport akusiyo ke leyo ihlolo nje kakhulu ngaphinde futhi ngacela nalaba futhi labo ukuthi bayithinte nje bayibeke izandla ukuthi mayifika lapho ifike ingimele ifike ikhulume ukuphila njoba ithunywe yimi njoba izobe ifika nje kuwe le membership card ngikhulume mina ukuphila phekwayo ngayitshela ukuthi kuze uJanuary njoba kuze uJanuary nje ifridge lakho ngifikelwa umoya ukuthi nge5 lobe liduma lodwa kodwa mangashaya i5 January uzophethe le membership card yami hayi lobe liduma impela nohulwethu asiyeki lokhuza nje amabhusha la sijwayele ukuthenga kuwo lobe nje liduma impela nama-first grade wezinethile ngiyanibonga kakhulu uNkulunkulu akanibusise konke bakithi kusahamba kahle ikhona-ke into engifikelayo njengoba ngilongihleli nje la angithi phela mina ngihlale ngihamba nabo yona nje bayakhuluma la ngifuna ukucela bonke abantu nje esike saphathana nabo engingababamba ngesami isandla ngonyaka ka-2021 ngizoyisho idate maduzana ukuthi akubuye nje uzela kimi uzothi mhlawumbe niyazi wakwangiphatha
kwasala la nala noma wakwangiphatha ngahamba ngafika la nala. Siyabonga. Ngizokwenza nje lokho maduzane maduzane ngizocela nikulindele lokho ukuthi nje noma ngabe kuphi baba uDamini phesha kwilwandle ngiyothokoza kakhulu uDamini wakithi mawuhambe kahle ngiyothokoza kakhulu ungangikhohlwa phela Damini lapho eEngland ungifonele ebhuti please ngiyacela ungalenzi iphutha ungifonele ungalenzi iphutha. Inombolo ngisatholakala kuzo lezi niyibona 073 219 664 e-office 034 004 0011 noma kanjani kusasa ngomhla ka-10 kuDisemba our membership card izobe nje isiphuma nje sigcwala umhlaba wonke wonke umuntu ngiyafisa ukuthi akayithole ingani phela ngangishilo nje ngomhla ka-30 kwakungu-October ngathi ngiyafisa ukuthi sakheni lobudlelwane lobu nabantu kuphela abakhonze mina ngale ndlela abangikhonze ngayo sakhe nje lobuhlobo lobukuthi asazana nini mawuse Cape Town uvela ungishaya nje webhuti inkosi yami nakho bakithi angidlile angithi uzobutshela mina ngizonda indlala and enye into angazi noma ngikusho yini lokho kodwa hayi no angisale ngikusho siyabonga angisale ngikusho lokho kodwa angisho ukuthi ngikhona abantu engixabana nabo angisho ukuthi futhi omunye akakuthatha akusebenzise niyabona nje umfino ngendlela engizonda ngayo ngizonda ukufa umfino ngizonda ukufa ngihlanganisa nendlala why ke ngizonda babukeli akwengichazele engihlale ngisho ngizondiswa bengudla noma ngingasafuni yabona noma sengithi hayi sisengenele uthola uma wami kumangwenya bakithi akukho kunye bengakugovusa uthola nje wenza ipapa wagovuzeka nawo kumfini ukuthi cha akulekelelane kwehle udle uyazi uzuza ukuthi hayi no sengi-right ngawo yes kodwa kumfini obafowethu please nanoma ngabe ubani ngiyacela usebenzise ngoba department ugunyaziwe ukuthi nje ngathi singaphila phansi kwa kodwa nje mina bathi ngawudla kaningi hayi yazi wazi wangima la uyabona nje uma ungakubheke nje la wangima angisawufisi bese ngithi awukubuza ugogo wakho nje ukuthi wholesome yini wholesome namakanyiso wena gogo uzayikhumbula wholesome amakanyiso ngisakhumbula ngakudla angisafuni angibufuni nje angibufuni ukuthola ipapa lelo hayi asilele ipapa uphuthu lolu ukuligoqe nje uligoqe ukuthi ufuna ukuvika indlala kodwa hayi uphuthu bayithi ngisenobudlelwane nalo namanje angisho umfino nje kuphela nkosi yami esagudluzana angaze ngawenqena hayi ngiyawenqena impela ngiyawenqena noma ngifika lapha eCape Town please nizame nje ukubekela eceleni noma ngifika lapha eEastern Cape hayi nkosi ngiyazi nokukhonzile ngiyacela nokubekela eceleni Swaziland hayi buba kithi awu lapho kaNkambule ngizongena ngizofika akwena ubekele nje eceleni umfino bakithi lapha na ngaShabanga hayi Shabangu lapho eSwaziland lapho umkhulu Shabangu phela elihle hayi ubekele eceleni khangezile umfino bakithi awukhweshise nje ukhweshise utshela kuzubhuti bakithi kuzubhuti umncwabi yahlehla khangezi hayi bakithi umfino hayi ngiright ngawo sisi ngiright ngempela futhi ngiright egoli ngiyazi uyathengwa waseGoli lo waseGoli ngusaba kakhulu ngoba abawazi ukuthi uvelaphi mina ngabona ke noma ukheka uthola lo muntu okhaya uqeda azenzele nje ukuthile mangabe ukuthi uyaphazamiseka emzimbeni akwenze nje bume lapha wavela waphuma njengoba manje uphumele manje lo waseGoli anguva ngisho iplate ngingavele
ngilibalekele ngenyawo zombili mangabe ngikubona nje uyiqashana ngapha obegoli ngiyazi ukuthi uthatheke endaweni ezingezinhle. Hayi phesheya kwelwandle hayi. Damini lapha hayi sengiyowuzama nje ngoba uyobuphuma ku ngiyawethemba wakho. Kodwa leminye hayi Limpopo hayi. Hayi Limpopo ngengilungu. Ayanda mntanami lapha eVenda. Ubaba hayi baba nomfeni Michael Lutho ngengikwazi. Ngisho ukuthi inombolo nansi iyatholakala 073 219 664. Eyesibili 034 004 0011. Kusengilezi nombolo nje zombili babukele emakhaya. Kuselezi nombolo nje zombili ngiyezwa futhi ngathi khona esinye isidwejana esivukayo la ngaphandle esisebenzisa 078. Angikulokothi nje lokho. Bese ngithi njengoba kusasa sengishilo i-membership card iyaphuma, iphuma ne-funeral cover ka-10,000 neka-15,000 neka-20,000. Eka-10,000 eyomuntu nje mayithi cha mina ngiyayiphilela ngedwa. Bese-ke ebuya futhi athi ayi Dlamini Nkosi yami ngiyacela mangabe kwenzeka iphutha ngiyawufisa u-15,000 for umndeni wami. Bese ngithi akakhokha u-60 rand, angikhokhela u-60 rand iba u-15,000. Kodwa mangabe futhi kufika umuntu ethi cha mina nginomndeni wami yimi unkosikazi wami nezingane zami ezimbili, ngiyangithi hayi bhuti awukhokhe u-70 rand. Mawukhokha nje lo 70 rand wakwayizwaphi nje i-funeral cover enje uvela ubuyele ngu-22 rand efonini yakho. Kodwa le phone osuke le sim card osuke uyinikwe yimi vele kubuya u-22 rand uthi hasha hayi ukhokhile uthi ubaba uyabonga. Mawukhokha futhi ngo-50 rand avela bangiphendulelela bathi awusukhokhile mawuthi yebo bathi hadla u-22 rand airtime wakwayizwa nje funeral cover njalo. Angithi uyabuka uma ungabuka nje kule ka-55 kule ka-50 rand mangabe uyikhokha ubuyele ngu-22 rand kusho ukuthi wena malini manje imali osuyikhiphile u-28 rand kuphela. Phela lo 22 rand ngeze khona xhumana phela nawo wonke amalungu akho omndeni wathi ethi hayi sengikhokhile bakithi masingcwabisane wami makuvele umonakalo nishayele kulezi nombolo nakule ka-60 rand futhi nakhona ngokufanayo. Mawuqeda nje ukuyikhokha ngiyakubuyisela 20 rand 22 rand ukuthi shayela phela not ukuthi ngibuyisela ucash kodwa ngibuyisela i-airtime 22 rand. Kulo 22 rand kusho ukuthi manje mama ukhiphe 60 rand sekubuya lo 22 rand usho wena sewukhokhe imali 38 rand. Hey bakithi kodwa mngcobo yahletla yini kanti into zakho kwenzakalani vele ufuneral engani mawukhiphele ka-70 rand futhi nakhona ngiphinde ngenza into efanayo ngibuyisele lo 22 rand kusho ukuthi manje wena ugcina ukhokhe emalini 48 rand ngoba u-22 rand uyabuya kodwa ubuya usuyi-airtime ukuthi usungatshela wonke umndeni wakho phinde uxoxele wonke umuntu ukuthi hayi bo anithathe nayo i-membership nasi le-South Africa esikamngcwabi yahletla sikadokotela ozonda inhlupheko. uNkulunkulu anibusise azaphinda anibusise awuthi ngixoxele inganekwane anibusise nje aphinda anibusise okugcina kulo nyaka 2021 akakangenzela umusa nje awukufike nje ukuthi kudekiwe kuphakwe wonke inhlobo yesalad uvela uthi wena usuthi hayi ukuthi uthi usuthi ngoba uchoma yini kube ukuthi usuthi izibusiso zala ekhaya kwaDlamini. uNkulunkulu anibusise nandelo yikho konke enikwenzayo konke ukuthintayo konke okuphathayo kubusiseke. Ngiyabonga.